Shalom, orasma hubat taganupan. Terima kasih ma bani Tuhan das bani sadarion, kita jorgit-jorgit jana sehat-sehat do taganupan. Sadarion, au lahumar pidato namar judul 110 walu parpadasni ambilan nama dari Tanoh Simalungun. Tole den Timor Landen das Evangelium. Inma telegram singkat hubani RNG atap badan zending Jerman bani Agustus 1900 tolu. Hupe Raja Tarutung humbani pendeta Ielno Mensen pasal persetujuan padasni Injil ku Simalungun. Iji Simalungun lapes sa iboto pihak Jerman na iboto sidia Aima Timor Landen, artini Tanoh Timur. Sonaima sidia manggoran Simalungun pasal padas Injil atap ambilan nama der ku Tanoh Simalungun. Bemagabe parsapan ipe Raja Tarutung bani panorang ai. Pendeta Agusteis domai Tarutung ujia. Ia domai pesapon Tuhan marite RMG nagabe apostel na membuan Injil ku Simalungun. Ija do Simalungun, Tanoh Simalungun, jupah do i provinsi Sumatera Utara, marbatas pakon Toba, Karo, Deli Serdang, pakon Asahan. Sapari, kota na terkenal i Simalungun Aima pematang Siantar, pakon Parapat. Sonari, Kabupaten Simalungun ibu kota ni Aima pematang raya. Nah kadan isi Simalungun bani tahun 1900 tolu ibaga sagolapan ay seng opeda satani Tuhan. Ugama ni halak Simalungun ay animisme, menumbah gana-gana atau patung-patung. Penduduk terbelakang ni miskin dan bodoh. Anja rosuh marjudi pakon marmadan. Nah, mengidah keadaan ai, mah ase porlu Injil. Ai Injil, hatani Tuhan dohasa na boi mambere hamajuan bani halak Simalungun. Na ibagas sagolapan ai. Ari Rabu, 2 September 1900 tolu, dasma pendeta Agusteis ipe matang raya, sanggah parpadasni ai, ibacama bani almanak ni ayat harian sadari ai na tersurat bani Injil Jones 4 ayat 35b. Makawah manima tonggor ma jumain doma gorsing boima sabion. Hunjian hari Marianan ma pendeta Gusteis ipe matang raya ibain ma pengarahon parmingguan ia jari mahalak Simalungun pasal hatani Tuhan. Ibu kama parsikolohan bani danak anja on mana ngabe boni parjongjong ni sekolah minggu IKKPS Rossi Sonarion. Berkembang ma Injil hatani Tuhan isi Simalungun. Pandai-pandai mahalak Simalungun bahat namar sekolah, kedokteran, guru, pertanian, teologia, konalegan. Na perlobe gabe pandita Aima pendeta Jewismar Saragi. Marjongjong mahoma bui gereja ai Tanoh Simalungun. Anjaha manjaye ma gereja-gereja ni Simalungun hun HKBP tanggal 2 September 1960 tolu. Sonari GKPS Doma Begel Jemaat Nidas Husap Indonesiaon. Sonayu Kalimantanon mengikutkan susu karena GKPS tahun 2020 sada adong 638 kuria 148 resort 10 sada distrik pakon 224 649 jiwa atap halak. Terima kasih ma bani Tuhan nadok memilih parhoja Iuria Aima pendita situa siamas pakon hagalupan seksi-seksi na mangidangi das humbani sadarion.
Salam olop-olop mahubat taganupan, Kuria GKPS Pasar 110 Aluhon 2 September 2021. Tuhan mana makasomani hita ganupan. Amin.